Ko kore ke hufanga I he talamalo e whanua, ka mai ngā he talawhatapu ko tope, o ku whaafatapu at pamihen, talangata I te au whai ki tō mama, o ka ata whainga maari e koe ni, ke whahoko atoa he mō polokalama ko I a whatu whanua whao ki he weekend, ai a ko heni pia mai ek minister ke whahoko te tau polokalama ko I a
ki he ahoni mo whatawange kuongo le reia tupe, e tau polokalama ke te ki motolu, i he ata ma leo, ki lawa mamata mai, i ha feito upe o ke iai, o ku o fa be le le pe ai tau me ko to be a o ki tau internet ka lawa o le e tau polokalama i ahoni, ke ahoni foke ku whahau ke tau polokalama, atu e au pe mi Nuslani pe ko e ki minista aku ni hapai, ke whahau ko ai e tau polokalama. Taimita tau be ko whiwhia ki tau le rei, e minista Paula Piveni Piukwala pe mi hapai malo da mau e honi Piveni pe malo nga o pe mi tonga kina ko ilo pe ku ke ilo tonga hapai o ku fefe ha ke conference pe mo e ngai fatongi a fa ho hapai malo bisot pa malo e ba fa mari ko le te big fanga te fa tap now na ospe e cabinet mo press conference na fibau o he ka me bigi ki hapai ni o me bigi mau ki ngau mo ki wakai to bigi conference ko whanongo hena update mai ni ki afua hon i mo solo pe ka nei e ka ko ngo hoi wa ki moana e nei ki lahi vai ka ko si o pe o ma fana ka ka ia heni o ku ne ngo u ha mo ga e alo ta ma ki o e malava be fa e ko e fatongia e ka ngan e fatongia e lotu ne au mana ki tai mini ko si awa ki have au pito ka sabe ku imagino que deu ko pe he foki ko ngai fatongia fa hako kai da ki fononga pe proclama e fin ko taimi pe fe unga ko ta fe unga e proclama e fin kai fa malo lo ka ki kamata ki be mo ta proclama ha honi ko nga ke ta ki hoko atu pe pe me he nga hiongongo ko e ko ke tukumai ko mo tukumai na fa hoko fra ne fe mo amo press conference na fa hoko i tonga ai ana e ia o kwa ngongo ai na patonga ina o mai i ngongo ko ni ka ko ke na ke fuma on fai ki ka ko ngongo ko ni fa akpa mo amanaki ke holoki to tongi uhilana ke fraha i he press conference ane afi ka ku ko tu ko taha ni e ngongo fra fia go manatu ke ngai ta ko ni na lere mai prokalama me ta ko do be ko ta fanongo ai be ke he launga mo hano ka kai i he mamafa uhila alo ke mamafa na humai ai mo ke mo tolo ko ke pureanga yo mo humai ko ia na e kamata aki hono apu no faha e paremia ke ato mo tokoni ko ia ki uhila ke lava tu hifo uhila ko ia e kamata mai ko ne pureanga pa ko tiko isi ulwa hieni i Afrika waki mo kakai fra lok fu na ma uhila he ku si ke kakai e ke na ma uhila ka ko wat pe ai ko nga ko ni ko tu ko ongo fa fia ni to don ke fia ka kai fonwa ka ko ha hono fra ki o holo ko ne ubila me tu nga ko ni tau ya tai ni mi ko ye sol to ko fa malo to no fa to nga i mai e ko nga ko ya na pe au ye te wanga o ha ke issue go ya ke ne to o te to kanga e ko fa ngo pe ha o fa se wi ai se ko nga ko me ai o ke lave me fa lo ko e fonwa na no me la to ria o tau ka po i to ko hu be wai ko ha na u se na to ka ta ko ne ATS ta ka mai be mo na interest ka ko ye so ko ta pe fo ke fa ma po mo no o tu fa le o business ko ne pure ama ko na ke fa to ngai pe fo metala ke lo tai la mau fu atu ko fa ko mai ke fa ta ka ta ke no pe ko current ki he pure anga pe ko o ang he pure anga o au ke amau ko 50 million na fit to fi ma we ko fa hu ai ke mai ka te ai commissioner a se ria po ai me fai
se so folo ko ya ko fit miliona ka pau te ne o mai e fit miliona al bi team still bit ke ave ke ka kai ka tau e ai fi ai fit miliona ka ko o sange ono fo ma po po lulu tai te mau te insect ke haslin fo ai mau fi ampe ke fa ma po po ene cash flow fa le engineer ma fa ko o fa ma po po anga ki fa ma po po anga fa mo le ko mau sio ko fonga ko ne fa le ke va engineer tau fa kata pe mau ia go hangi go hano fa le ki kau ta te big sticky ke le pe o mo pa vai a pe tu ka ta pe ha engineer no fa te fe tu ga pe mai sio ke pe ke ya fa nga foto tu pa u ya pa na ulave fo ke me go ka engineer to ta ha mo al kai ke ai ma hino le vai ne ke ya fa nga foto tu ya e o ngo e ha engineer o ne ma o support to ton pe ko ha fa nga ka ria pa fe ka ta e ko ma be na fa nga ko na mai po tali pas ma nga o e tu al kai ke pay attention ke ka ta na ma hore ma toria o decide ke outsource nga fa engineer ke palo aviation ni ko palo aviation ni fo na fa na to nga fa engineer no si la ya fiji kwanta si nga ka ta go to ma ki to ai ko ma sio e si yang e fa mole ke mau hanga o build ha ka ta engineer ka I ha ka ta ha ko ke fe ka ho no ma tunga ai maulava o te na ora ni ai me ko ya ko ka ko lau ko o mau stu what the expression of interest ke mau sio ko ha option ni mana ke mau mai mai I fomata pa nga ke mau la fa fu ai tu ai SAT versus liability ko ha mo wo ai ka ta ha ai ai na SAT pe tu fa ai tu ni pe ne ha go ke me ko na la ve ke ai ko nga pe ne u fa ma po ka to I NSC sector mantu na overhaul ka to ka puate pe o ange mandate ke na ora ka hanga fatu ma business plan build from ground hange ko wila ko fo I tau mo au lai wana tu wat ke na nga we pala ni mai ange ko ulaki ke ensure reliable energy source ke o mate wila mahino ko ai capacity feunga ke ne meet demand pe fa pau yo ko kai ke to ka nga ke mau e umbenga we ka kai rocky aua o na nga I foto tu ke affordable ai price territory ke ka kai ai o hinga le vai solo na hanga ko hape me pau te na fine ha fa hinga activities pela initiative pela project o kai ki ai ke alu he direction go ya to oia tam de ia na hanga o pro ni mai o me go ai ko mau mai ko ne na nga we so na o lava leva o meje palani te na nga we ai senite ko holo whakato au senite tahaua ke katoa on holo ki he foi a hola ki ko ka koe ki mu ai na subsidize he pure anga ai mawa wila I lalo he kilowatt te oni manoa kilowatt pe au ai au mau tuhi fore mau dolia ai foi without subsidy tuhi foi ke sin pe fit noa ai pa holo le va me sin de ta aki sin de ta we ai toi nga le vai mau anga wila ai ko tau mua ke tuhi fo ka to pe ki he senite fitu noa
ai ko mau yo fogia solo ko reform ko no fai he public enterprise pana ko ka malo ho hanga na pehe au ya tene roa attention e ka fai ngo ka pau ko na o mai ko na fatongia ke na o hoko ko watchdog ke hele whakaluku fua e whono hai ana mai na tō whihia mai whihia mai he position e pure anga pa moe ATS a kau toko hanga ki wha maala ke isko e solo e te koe yo ana kia o koe yo fu amana kia o yo o fu loloto pihea e tai mahino he kusi o koe he speko ya he koe kau hanga wha o ki wha matala i whalere i pe mea na mauhu mai na o sutune pure anga e motua e ko expire na o tau i wanoa na dole tau posi pena ke whakafo e pure anga motua sutune pure anga motua ia ke tenta ke tuaki ke piti mai ke kau mea ke pako e mahu at koe ki ai o ko whakahoko mai ka au he mausi i au o ko waifanki complication he kono inga he nai saine kontore kia mai civilization ni he wafe mawha ka koe delegation of authority na whai he waf mawhitu o mai ke tonga airport limited Kanga nau whai ngau ke mahino pea toki whakakakato e tuaki. Pea mau kore mai ke mau whalolo ki sone. O whai u whetara no aki, lolo tonga koe whai u whetara no aki koe ni hu mai whai request koe ke tō e waka e apsapate. Ai nau whai tu taki pongi mai, pea ko ha fonga ngau e ko fa ko mai ka au ko pe te utali pe in principle pe te ulava agree in principle kana u fa ko na tore ngau e pe to ko mai paperwork ke to fa monia ko ta hene me nau na ne hanga puke to ka ngai me ko na ku ka no fa e ke ai whakangofua e tō waka sāpate. Koe whakangofua ke ngau e sāpate. He pure anga koko he ripa nau ki tokanga rewa ke whakamakatunga lere e whaitutun gani. Pako tanguene o mai e pepa, ai koe tala mai pe ko emergency case i whare mahaki. Ka koe ongo pālangi na nau mai he waka meiri o na puke pea admiti nau ki whare mahaki. Pea ko declare me whare mahaki o kia emergency case pea whe maureo ke hao air ambulance a Nusila o pick up e ongo mea o transfer ki Auckland. Pea tangi i o tali pe in principle ka te uteo mai paperwork. Ko tanguera mai paperwork ko kamata ko ke usaini pa ai ko toko mai ko pouri po tonaki. Ako ki saini pa pe ke te ki lau nge pepa. Ke lau e pepa, pa lau e pepa. Ai ngai me ai nei asi o ku ilonga o ku fehu ia ai o fehu ia. Pe ko men go na lau i fo ko fa ko mai ko request mai ai ATS ke to mai air ambulance ke pick up e mahat emergency sai. Foi dai mena ne anga tulika I whakau. Ko hai o hinga ai kamata foi process ko ni me he ATS he so ko anga whakau ki he role mai function ATS ko ground handling. Ka whakau pa ko hai o hinga ko nau tolu nau hanga request mai. He ko whakakau nei to ke request mai me whare mahaki. Aki ai hanga e whare mahaki o determine ulaki ai ko ulaki mea ke whare mahaki. Ko e case ko ni o ku critical ka ko ke lewa se vese. Sai. Ai ko mea te na ulakanga.
Pehigai ke nau hana to request then ke maha wakapuna. Pake na hana to whawhitu taki o awe ai ngahi lab test mo mea ki whare mahaki e taha. Meti kolo wholoti. Ke nau sio ki ai, pa nau taramai i o te maulava, le toki activate le. Ai ko foi process whaka meti kolo ia, kua pau ke urak exist ki mua o toki request ha AIM branch. Ko taim koe nau ku ongo ia o hala whakalo sika. Pea upehe ke u tā ki he minister mo i ke urak eke pe o ku mooni. Kai ke u neka ke u whakakaukau au ia o ku aha palparema. Whakakaukau pea o kai ukinga le rei. Neka ke pehe ke uno whao. Pehe ke hu ka mea. Ko pehe pea ko o ko ongo e hala pe mea ko o mai ka au. O ka tu na ko vale au pita tama he minister mo yo ka keisia. Ko ka ko ngo me ko asima he request ko ni. Ko ngo me ko na o sfa atabe na wa ya ho. E fa to pre lulu. Ai ko to pre lulu falai te to konaki. Pe kore mai ke o mai waka ke ave na wa a sapat. Ka whamatara pe solo ki toi ki mahi no heni. Hei wa manake au ku fu ata mai kovi pe he ai whaahinga o nau whihu ia ai whai process koe ni he. Pea koe he ku lau he fo ai u documentations. Ai koe u certificate whaka airline certificate for civil aviation. O lau he fo o i longa ia ai o kai ja fo I process ko fonga nga ue. Ke veritate u document ko ni. Ai mo fo I certificate na o mai. Ai ko fare ko certificate e verite certificate ko ni. E fo I ka ue ua. Me he aho sign ai, Kau so hi fo he fo I aho teiti ko na sign ai. Ko ua no ta hi vai. Ai ko ta ue ua. Ko ta ue ua me ua no ta hi va. Ko ua no ua ta hai. Ka ko kore ni ua no ua nima. Ai ko ngoi. Ai ko la hange ko lau ko u document. Ko la hange ko ha. Pe na ai pe ua ko hafunga nga ue. Ke ni ensure border security. Na tu ni ai pe au straight away. Ko you tari me ko. Pe au ka you pay attention na ka tu ko nge pe ke unfold nge u me. Pa to fok me au. Ma na ku na ki fola. Fok me au ek pe na alu fo ku e mo me ko ni. Na ko le mai pe na ha ha waka e embrace. Ka pa na ke tali sa pa tina mo ni. Ka mai na ke te ha ha e embrace he mo ni te. E ka pe na al fe o me. Toki ma mai na puna na to bre lu. Al be na he commercial flight. Sai, ko foi fehu I go solo pe ko ha u hinga request ATSA le te ke la vai atali. Good. Ta ko na ke fetu ta ke fare ma ke ATSA. Sai ko excuse go o mai me ATSA. Ko impression na fetu ta ke na tolo. Impression. Ko fehu I le va. O haina ne activate impression. So ke o me go o kuloloto. Ka you hanga was na fekau ai national intelligence security unit. Ke nau o mai tali ki au. Ka you tanga ko hai nau me ke fai. Ka mo o mai tali. He solo. He kai te ke tu noa ia ha ke pe ko ias I nusilana. O kore mai ke fra. Ke whakapuna maha ki AIM branch ke hao pika pato. Hata hao mo whamiri o puke ka wega hata hai ai puke. E ka teke tū no aia. Ka kui ai uhinga ke tū a whai mea koia. Ka pau wega hata hao whamiri o puke ka ke request ke mai wakapuna ke pika pato hata hao whamiri. O kui ai e uhinga na ke whai pehe ai. Ka kui ai koe uhinga ai ke tū.
Tau koe ko whakamore si request be. Pe au kui kai ko whakamore si. Ke pe ke hange hanau he ka taxi ke tua ke pe o he ka taxi mai me fasi ki mai le taha. Ke pe he o ko haki me ko me na no vai hange na whakakona to ki me si. Hange na whakakau kai ko whakamoni ia. Ke paki mai pe whakamoni o wai palo pare mai tugoni. Kai ke hange ko lau so o me ni unfold mai pe ihono time he whenana pasi pe o tupunga ai pe ko attention ke mega wike ua pe me ai unau to request mai me he 80 sape e afe mai a Bridge o utu ko pe he to hua ko hawe me pang na wai fo ke kulau pe hange unau ki tai to kai ta ko ni sudone ke kumi na convenience mahalo si anga na whakamore pe whainga maria nga nau tolu. Pero nau tari whakaikai i mai, ta mai koe goia. Koe nau mahu inga ia he mo ui tokua. So nega ke tō mai waka ia he. Ka nega ke pāe waka ia he hala. Pa koe ke wira pena nau utu i fe. Hea ka pāne nau hanga tala mai nau hanga peo whaikai pa nau wafe nau toria i fisi. Koe ngai whakamoni Kono moni solo po ku whakamea pango ia he fukuonga mamangia ako me lotu kanau kei whakakau peo kau wale koe hae makatuunga ke punai mei pango whe mau ke afe mai koe i tongani o utu ho ilo pau o ku tapu e lao sāpate lo tongo ya ka pau te ke puna me pango ki fisi ki nenti pe ko puna mai ki nuka lofa o tatau pe hona taimi ka pa ya na ke ko mi te konful pe mi te tanima ko ha me o ke na puna ki nenti o utu he ngofu at nenti ha me na puna mai ki tongani ko poini aku ka pau kai ko hunga o hanau convenient whakapaanga o otherwise ka unau futai to kai pena to ko ni studone mo lao sapate fonwan ai ko hunga foke wai hare na to tinai ko hanau convenient whakapaanga pe convenient o otherwise sai tau nau futai to kai pena to le ko ni studone fonwan ka ko ngai eta o ko hanga o haki ai u me ko ya sai nau pe ko mo ui kana ka ke nau to mai na ka yo ot nau tu uni a fanga to ko to ipe ko ne tap ngata ni a ke mo to request mai hat a fuel dock stop ai ko nau o whakare ai ko te mea una ngau ki ko fuel dock stop ko ya se mai to kua o utu for the purpose ko ne ngata ni a pe kai pena ka na to mai ke ha press release pe ko ha whamatala mai o family pe ko ha pureanga o tala mai nei tina e tonga to mai e utu o maha e waka he hala o pa e waka o kai ke lava ave maki that has never happened ai ko hinga ko ke ngai tau kawe ko mai me natula na manuki mai ata mai re e kakai ko hange ko lau so na asia ke me ko pe ko kause haulta kawai ai Ian Jones solo hala ki te eke pe te fie ilo ko hai e kauta ko me pena mahino ka tau he mahino mai o hanga he mea ko nio o whakatupu mahalo ko lau ia ko ai filosofia
ka pau te pesiu e mo'oni, kua pau ke te fifiri, ke te whihui, pau ke te mahamahalo. Hei kai ke pe, ke te tau tu noa pe, alau pe, se te skoanga maheni ke hoko. Ai ni ko kuhinga ni e so. Hanga koe uhi, koe whekau, nā kuhanga whakatokanga. He koe kātoa umea koe niku whekau kau ake. Nā koho vāre au he mahua tu o mai national security. Transfer mai me he office pare mea, o mai he office minister policy. Pa mau tō whataha iba mai minister of defense, mai kau police commissioner apilikatia, ai mau inga koe oe security. Pa koe taha ngahi mea na mauhanga o reise ai kou nau. E nā posilea pia he tapolo kalama. Te whakangata e au ia turaksi he whanuan. He neongo e pehe mai ko Amerika mo mea koe whawhitu au mea koe ke lawa. Nā kai ke fio pea. Si au koe ki whanua vare tonga iai. Pe nā kuraki whakau koe kuhanga peo o loka ai pōta. Loka ai pōta. Kauhanga pesua e kau tila i lota whanua. Tau ki langa waku au pe tau tō leo maha nau pensinia na tō heke. E ukai ka whanua lahi e dia ke pehe ke nau lere o lere ai pehe ke. E na uhinga pehe ke uraki loka ai pōta. Pako taimgo nau whatoa ngai hake. Ai kuhanga o siofio review e processi wai. O whatoa ngai hake o hange ka te au ia hawhare o mapuni matapā hiwa ki matapā pe taha kuawa. Patau mai kato o tala mai whawhawa security pesete hiwa malu ia. Ta koe koe whai pesete taha whai kia tae tokanga. Pana was raised ia o mea koe ia Steva Toa, na privatize ia pura ango na togosi. Koe ATS na privatize ia pura ango waf mafa. Ka koe poini ia sol. O hau pe tau tangata mohono kuonga. Mohono nau. Nai kai koe mea koe na uhingo ki ai, nā koho ware hono o mai interest whafoi tui. Tala noa ta he interest whakaluku fua e whanua, tala noa mai kau whai angongo he interest whafoi tui. Solo whakautang ko ha whanua, te tau o mai o advocate interest whafoi tui. Ia hoi whakaofa CEO, hoi whakaofa e sea poate, hoi whakaofa e kautaha koe. Kai se kakai. Se taim te nau pe ai whaka kakai. Se taim go ia. Tako ui whako e nau whaka ofa ia. Tako unga hei nau whaka malu aki. Nau tokoni ape nau tolu ia nau tolu. Ka nau whaka ofa ia aki pe. Koe ki au koe mata seo atau kou tui. Koe whawhonga e kakai. Kulahe ka umea ko maheni le rei mo nau tolu. Pia kou ilo ko whaitu tōni te nau loto mamahi ai. Taimi ta tau ko pepe. Ko whe mamahi o kulahi ane. Mamahi pesete hiwa kakai, te koe ki pesete tahagoni o ku nau kau tonu he umea kani. Aia koe whamalare ke he mea koe asola. E nau hange koe kulau, nau hanga o hake foi tala noa lelei koe no holo ke uila. Pea koe poten pa koe forecast koe ke uila he olo e sol. E kono moni koe toki humai ni hapure anga, ka nau pay attention ke o mea ko hake kakai. Pe te whahano review, ke o mai ange palani o makatunga e whakamore. Nau whakakata ke mea koe ni he koe. E koe mea koe ni ia koe lau toi whasapate pe ia. E tala noa koe ki he eiki koe koe ngoe anga. E ne wange e tēnari e nima, ke ne ngā wei. Tau pepe koe ne pacheti nima miliona. Pea wholau e tangata ngoe anga, whoki mai o eke, pe ko whē ai nima miliona nau atu. Koe mea koe nau hanga whatoa ngai, koe ngahi performance, koe ngahi public enterprise. O ku cost of productions,
kapau ko magnitude ko scales ko complexity o public enterprise ko tahani ma million when now revenue ko tahana gi ko tahani ma million aya ko hare vai whakatatau ia ki he PC doing nothing kako tahanoa whakatata ko ni ko tama ko na doing nothing ani ko na ka ni whai hanga au ka ni hanga whakamore ke ni spend ai taha miliona it's a cost of sales ani tanu pe ia ko febe ko ha ko ui mai ko me te alto te to mai ai ko pe he au poto ange tama ko ia he kau me a ko ni he ngai public enterprise ko ni ko no nga ne hanga pe to malu i pe ia ki te na le taha ai miliona pa te fa fok mai pe ko ni ia me ko ai ko fa le ko PC doing nothing. Se mo e kina pe matai se mo e kina matai fe poto matai PC matai fe mo meu. Se ko o se ko ai fra mo le ko cost of sales ko me ta tau be to ta na ki mai. Okay. Ai ko sta me na ho le wa o ti mani ke ka puate ko ni me ka se puate. Mo o aggressively or hofi I cost of sales to the cost of productions. Me mo ai ke mo hanga o vete mai. He hanga pe he for rocky step pe ko ya o vete mai ai revenue collections. Ai ko o sen ko ngai palani mo no to o ate u whakamore kai ke relevant dia ke hongo whitau mua e o. Kau nau foki mai le vai ko ngai fotu tu oe. Ko isa ke kamata ke. Ko taha ia mea na ulawe ki ai ko mea taha sol he communication sector. Okay. E ku ongo i ko under utilize u ngati resources ki he connectivity ai telecommunication. Ko si lava ni he ongo kau tahai wa ona fe mahino aki ki he fotutu ke nau co-location ke nau co-location he ngahi taua ngahi physical infrastructures ke lava ke na improve ai coverage service ke kakai ke toi maa he kono ngahi na share cost ko fa fatata fok ko tau e taho me tolu kilo, 4 kilo Amerika. A mi ko taha miliona tonga ia. Naka pau e ha taua. So ko office ko ni hapai. Ko feitu ko ngo hanga ai ke poloka hoko mai tu ai taua tisela. Ko feitu ko ko si tua gai ko foi poloka hoko mai ia tu ai taua ko tisisi. Ko te sio ake takai pe taua ko takai pe taua. Ai a kapau te na co-locate. Te na lava rewa o improve na coverage. Na signal ko ke ne kava ai waita area. I foi cost peta. Pe lava rewa ke na reduce cost ke consumer. Ko katoa o mea ko solo ko. Mau fu mai pe o kamata rewa hono reform o mea ko ya. Ko tu ko ai tamate a fiba mo ka polisi o patset la hita ko la hita ne patset o ngo ai ko feinga ke tauhanga o frama opo ke uhinga le lava ke si mari ka unga we si fe ki wahe ka wongo i pe fe ape hango me go to ai o meeting fees o fanongo go ke he fuakava ka firefighters heki paanga nau ki wa tunga wa henga go hi wafe ki ka mani kana o volunteer willingly ke put their life in danger
ko ui ke malu ye ai koloa ai stranger ki au na ga le ke toi ongo o ku fea ke o mai e kau ma o CEO ke o lunga o timan ke ya haki meeting fee ke nga ke frai ai na o mai o nga o mai fonua ka mai na fio ai ke au na ongo e puto ka ke ka to u initiative ni solo Neo e tu e taimi neo ka ko ja ha taimi e hala de fai me o kulele mai fonua pa ko ge te no fo ta nga o ge fili that is beyond me ko yo no fa to nga Kolo he ko me ko na os ko mai pe au ya o ngoi go fa ngata ia he la hi ko la ku mai palo parema ka pe kai ngoi na o ngo ia hange ko ki mai kin hai fai tu ni ko ngoi bui mau ne presa ka ko hila ha ke pe ko hai ka pa he kai te lava fai ha tu ko hai te ne fai tu ko ya pe ka pa te fai tu ni pa he kai te fai tu ga ha ta go ya fai tu ko hai e tali ui ai ko tai mo na ha fe hu i o me go ya tai mi le vai na ha fa pa pa ho kuloto ko pa ke fai tu he unga himanga fa go he ko au ne tu go kepne me no lo mo tu ko ni suto te ko ai tau ai fa ko hinga ya ku tokanga bito ke me go ni fa ko ku homo ka mo ga me anga go ni na ku foto fo ki he kapne ki he mahina ya ko si ai me ko ni foto to go ni ke me go ni esa na ki hesitate ai kabineti ya o nau de fe mai na to ke te ave ke o mai ha to fare fo ala ka ko mo ni na wo sai be ho mo ka ko ya e ore ti si ki ai di ko advice ke wo ngo ko fai to ni o te lava o fa matala yo fo ki me be legal advice o support pe ke pe pa ai ke ngai hala whanonga peo pau ke tau fōwaisa. Koe, oku mahin opito ai whamatala koe a mai ka te whoki pe ke ATS-a e koe isi wai o ko maho ngai ke whehu i atu ke te whaipea whamala. Mahino ka te au ai lere mai koe ni e whai whamatala ko ki whai o a o mai ke taimina atu ai pepa ke whamo oni ai. Kako sio foki kako kamata mai me o hila he ko ngena o mai ai ka venga ko ni ko nga ko seni te tahawa ki tui fo o hila ko tui o ku toko ni la ki o hila aki yongo matu o ku ke fu ma fe hana maonga mo ui ka pau o ku to ha seni te tahawa pa pa ku ilalo ina totongi te ni manoa kilowatts sen ka o sente fitu noa ne o hila ko futokoni lahi fa logo fua ia ko tu lava solova ko foke fa ka e biven ngai to fola kani tu I ki ngai ta ko ni tolu ki mui mai to ko ke hang ya ko mo ilele ko to ko isu ko ya ko mo ilele o ko me I he to fola ko to pe he ta wanga maheni ta fono mai ko ngai to fola ki mui mai to fola he trucks palo pare ma ko fe hanga ngai me fono he trucks na to fola ngai poate palo pare ma go fe ngai ma ngai poate na to fola na ne fehu ia lulutai ko ha kale de puri a lulutai ma ha fo ko si lo beka kai te ko nga ko o mai e fa ka ko ni heksiot ki ai ko mahina beni e fa pe fi ha mo nga we ko mo fa nga we ki he ke tapuni e matapa I drugs ko mo os fai reform he ngai poate ko lulutai na ku ne lava o fai no fatongia te fito ko ia ki no ave falo to fanua holo tau kakai ta te fito nga taimi konferenisi ko ni ngai fanua me ko o me ko ya ko se o mohanga o whakawhihoa naki ngā ue mo fai ki me pala leri ki me ko fai me e tau wholofola ko ni afio ko ngā he ko lula fua e ki tau whanonga tu ai e ko taim lai o ko whanonga o ko ai toko la nau eke ko fe ai Vons ko fe mea na mo he Vons
ka ko mo ni fok ka taimi ka ko na ka ke lawa e von si fale area pena ka bigi te si o ia ke mo ko ke fu na ka ke te taimi o ke te alo kumi nga fok na ka ke fra hu ia ke tukuange ke alo ke lava te pile pe fra hu pe lau mai ke fanonga ta ko do be ka mau me ma do fai ko ma do kumi hol pe ma ai me ko I fe tukuanga le vai e ko ke te fulo ko interest ya ia ko interest ya hinga me ko ni ko e ani ko tala no ata uhila na to fola tu ke uhila ko ni mo kamata mo nga ko sort out ka ko foki mai ke ATS ko inga he kwai a fehu I wo mai he kakai a kwai e fehu ye o ko ilo pa no tari ka te wat ke mai on tari ko nga ke fanon ke kakai ko fehu tala mai ko me ko foi tala no ko ke fai ke ai ke to mai vaka it's a fabricated story na ke ha me behe be na ke ha vaka na ai ke to mai na ke ha fa me behe he na fa no he fe hui e ta ka fa ngo he mo me kana to mai vaka ko na mai mahagi he vaka na ko nga fa me behe ka ko o silo pe foga wia he ku se ot ke ai ka ko nga te ke lava o tari mai ko nga ko ia ko nga ko fe hui ko nga behe hange o kuna o gai be ai fe nga ia fa nga tau mu a beia ke to a ATS ko mai no be o se na contract hangi ko da no na ke o mai na tu wa ki he branco o si ke talanga wa tu ke ka gai pe me ha fo me me ko ya ka ko ha fa nga fa ka pe hangi ko o fe hu ia be na ke ha va ka na to mai ko fa o pe ni mo do mo fa go ni ko mo fe nga be mo do ke to o ATS ka fetongi something like that kaya solo tuang pe ko fai ga feu I ko ya ko ye wi lo ko na form fai ga ta no ko a we ni na o mai ya ye pe pa ke ko ke to mai ai ba puna he a sa pate ke ne pick up ai mahaki mi fare mahaki o emergency ko urakia fai ke si solo ko no mo ni na kurea ke me go ni he ka fola go ni ka fola me go ni ai TBM go anu silam pana e ke mai fi go pe mau e ma o to ko ni ke no tau go ni trust pa da ko he u ya ke he go no hinga go fu me ai o ka pa he ke maulava e mau to lo fai he e la ve anu sila la ve aseleri ka ko tau I ko trucks o ku kai ko ha foi linea equation ia ko fu networker o mo de la ko puke ni sa ko le ni sa ko puke ni sa ko le ni sa ko o ko fu fo networker pa ko kamata anga in solo ko fe hu I penya ka pau wa ta ha kore mai ke pick up ha mahaki o ga mahaki fare mahaki ke hoko foi process ko evacuations medical evacuations ke hoko ha mea pe uraki ko pau ge mahaki ua pau ge tiklea fare mahaki ko ke lava ya o turite mahaki ya fare mahaki ya tolu pau ge na fe mahino ak mo fare mahaki e taha aigo amanaki ke ave ke ai fa pau ke hanga he fare mahaki tala mai te na ula tolo turite mahaki ko ya ke wes ka to nga hui fa more ko ya pau tanga pau ta foka ke pe atongani fa he ka to mahaki me hin ko tala mai no sila ko na ula ko fa he ka pe ke to matike ko poine ko hango hake pau ke he ka ke lava activate ha e motivate lo tonga action ka to me ko ya solo request mai he ka ta ya ko ni ke to sa pate mai va puna ke pick up mahaki wa ya mahaki te ke lau ya ko ya ko ai ko foi fe hui ko na ave ke National Intelligence Unit mo o mai tari ko ha hinga na request ai vaka ko ge u fi ka no he na nga we te ke lava tari foi fe hui ya ko ya na ko re ange ke akatarina he ya alu ange ke e jesa o mai anga na tari sai ko tari beni na fano hake na os as ko yo ilo ko la hai tamai ko
e imprint anusila na nau activate mai ATS he koe agent tokua ai au tapol tapol tile tamagoini ai o ground engineering i tonga peto agent ke sai ko fe hui de wagu ko ia ko tali ko ngata anga fe hui ke anga ke imprint ko haina ne activate na tolu he ko no hinga solo ko foi pepes ko na ke o mai e vagapuna ke ya foi foi monia yo ke exist e ko rap foi scenario ya me gulava wi ke o me ha o funga kore ke to talamain ko mahaki talamain ko vakapuna ke hafe mai o utu Puri, aku kau tu mu tak tahu pega kau foi. Kau foi hakau ke. Tala no apiven ko tau tila ko tau ko ngau ko ki syndicate I drugs. O ko fu kau tahalahi e pe hono ivi whakapaanga mo nau ngahi malo he nau tila pa ko todon ke mea I pe ka kai fonua. O ko fo ke hono o pehe wai o tapunia matapa ka pau ko hu mai drugs in Malawapuna wai tapunia matapa ki he kau handling o nau alat pe o mai uta o mai ka kai ke ai ko kau customer ko nau tolo ko nau fai hono sivi mo ha o mai uta ki lot pa ta pe solo mai no pe pa tiao ka wai ke linea o wai ke pe ke straightforward pe ko nga ka to wai ke pe ko ha ai ye ka tu we o ko ngai ni ko tau ngawe he ko fe ka hu ben solo ko fe ka ben fakangata ono hu mai mono haka ka pa na pe mai mo feinga ke fakasi mahal pe te ga ke fu street pe ko anga pe fakau ka no foi fale wana mana ki ya tiao o ha me te lava ke fangata ko fano ko fa ke fangata pa ke tata pun ka to pota surveillance ka to ai u pots pe au ko nga he pe ni ha ko vale ko havale ka paute ne ai ne hanga malu ai mata kolo ka tu pe ke na toki tu tau fe tu lo tokolo que algo guanga falcau que fasciste framore to effectivamente ngawe ora kita punya mata kolo o tau fakakau ka pau ka tau le o tau ngowe ka pau te alkita o mai te mea tau o te mea fana a no foi lo tokolo ka he lo ngowe ka tuanga pe aya ke hu mai fa puaka au ka te toi ko funga fakakau ia ko whakapoto ai ko whakau ko ke peheia ke tuku e ka koe ni solo ko winga ni utanwa o e whakakau ka tamai involved that I don't know o te na whakau na tō ko smoky penny ke na hau tahatabe na tolu pia pa ke walo ke tu tau feturi ke uhela ia I don't have the manpower ke mau tu tau feturi ka te smoky ka to pe na to ke na makape ka to me pe ke olo wa te makaka I loto pe foi network ko ni ko ilo o na to I holo pe ilo ko me ko o me fa uhinga le be ilo ko ne absent pe uhinga le pe un fuare vai ke te articulate mo fuare vai ke te hu he u ala podonga hange ko glawen sol ala me ta go osi me taimi ko to o a mai ke ho mau taimi ala ke ya foi processing awe ya he tau hentolo havaka puna o kai ke hau he normal o kente pire wa he kai ha foi mechanism ta ai compromise ka to ka ube solo me ko ni he ko ata physical ki he ata abstract ki ko cyber attack ki ko
ta bune u ta fa ko pa ria ki ta fa ki ko ai tu ponga ai so ke risk o ka hanga o expose fonua pa mai ka kai ai e tau tai tokanga ki ngai border control border security ai ko me ko ni ko tui ko ta ma usi ago ni u ka fa yo mo mahalo fuanga pena tole funga na ngawe ki he ngahi pure anga ko ki mo ai faloiloia holo mo ai peo ai mafai pe kai na to fa to ngai ko pure anga ni tale na mai ko ke ta pe ke na to faloiloia na to o se hui mai pe ala tu ya ko tari e po ko ya ta hai de malu ya interest ata o me be uma komo ni ai ko fofonga ka kai ke malu nga ke mausio kita kana be to fola mo mai o tuku o mausio kita ka mo nga we fa lu fu no me be o que fa fi ai he ko que tal fo que to fa fola a de ni miliona que finga que tau que drugs mo me he tau ko to me ha fu ka ke la hipe pa fe hu fo que ka kai ko han ki fo no si ka fiu finga que tau drugs ka ko nga ka ko sio o mai ko ai press release porque hai fo matala me po ngai policy na fo ho ko sune ni ko imagina bene ono ta fo no me tau ni pu si a pito ka kai ku puke o fo ho ke ngai tau ki moa ai ko fa ilonga ai o ku holo a pito ai trucks I loto fonua neongo o ku ke hoko pe ko te fto pa pare mo ki tonga fa da tau ke tunga ko na ai ka ko konga foi ne taha ku o fai ke ai sio I ne tu ko ai ka tana ai na se fa ngonga no silani piben o ku asia ai pal parema ka kai ni mala wa puna foi ngonga tolu lau miliona hono puke ko I mala wa puna ka unga we ko unga we ni ko na fe ke se beta na ma foi ngonga ta ko custom o ngonga ta ko ka unga we fe tukuta ko ngonga ta na puke to ta fitu pe fia ko ai ko ne tu ko ya o ko ke pehe ia ke o ko ke veli te fakau ia ke trucks ke tau pehe ke custom pe do don ke tau siofi ka tu kan ka do ka ngai mala wa puna hange ko fa matala ko ke mai ko nga he ko me ko lotonga hoko tai ni mi ko ngongo ni a he wo ko si ba ko no silani ko men hoko no silani ko ka fo no ai a ofia tu kitonga ko ne malava pe nga fu o tu ta ko ni o alo te fe tu ko hala kitonga ba ha fa nga fonga e to ka ko nga ka ko ngai ki ko nga nda ko loto ke e ke atu na e fe hu I he press conference na be o ku kapau osi ke te loto ATS ai ke na hoko atu na ospena da atolu no ko ne mahina ni ku osma o pa matala me no sila he ke na te puna na to kitonga e hoko ia ko pal prema ke fe puna aki ko ha tu unga ku ai me ko ia articulation na ya alvare ko fare amonia ka hata ha articulate fa go articulate alvare he kono solo Oi. o pare ma ko ni o hake o ko ke pehe ke maulu lo mai pehe no ia o ai foi me no ia ai fai e mau homo ka dai ko se hu ina fe hu ya ne asi o articulate o pehe ange anu sila ke na to mai na to na o mai Italia no sila o ke mai fa matala ya ka fa ya ngo me fe ka ke fe la ya ka wa ta na ko ni solo ka pau o ita e anu sila he pure anga tonga na ona to lo ino foi ina fa na vao ko hai mate ko e anu sila ko pure anga ko na to lo he ka ke hata in his right mind ke ita ya ka tau pe ko ita ya ko pa wa ino foi ina fa na vao ko nga ke mate o ke pe ko te ke mate to ko mate na
ia interest ai anusila. O ka ia ko isa commercial organization ya. O ko sino fa politikare ya. Ke na mai ke na tau fa tu mo hapureanga ke fai ho na loto ka tu ai malu ya fonua. Kalau fa amo mai e Fiji ke na ki pa na mai lulutai. Ko nga ka lava ke na puna hanga tonu ki okalani ke na compete he market ko ya. Ka bote fa donga e solo ma ange e Fiji ya he. Alu me hen gi nenti ki okalani. E alu hanga tonu e nusila. Ko hai hu fa pe e Fiji. Ko na fe ke na kaunda market ko ya. Now compete he price neo e lolo ang folau e kautonga. Unau compete. Kapau e pe anu sila ke nau malolo nau tol. Ko he tata alo tokolo e afisi. Tako point ka ko solo ko ye pe mau whakakau. Ko kai te na ha foko o fatu mai mea. O whakakau o hangi ai whakalere pureanga ko ni ko pureanga motua. Ke pehe maalunga nge mau self interest ko fai tutun ko ni ko self interest. Ka toa ngai fotutu ko ni. Os uraki o whakapoto os fai mau hume ka tala noa ke ngai stakeholder. Fai mau fai tutuni o whakatatau pe ki he lao. Ka toa umea ko ya. I he interest whakalufu ai whana. Ka ko e whiharaki ya. Private company unau whakau ke nau fe au i whakawhewheka ki hapure a ka iu tui pehea ka ye ka nei o smau mai ai tohi apa email ia me e anusila e nau whakamea pango ia e he kau whaiongong na nau hanga o state yo ai position e anusila ka nau tinai mai wa ia halau pehe ka ia me pehe Kau peke make sense ya solo. Kau peke make sense. Ando go lau. Commercial airline ni ya. Ia na hanga na tolu o advocate ki private company pa na win na to hapo ina fira fana wow. That is not ko no mo ni hwange ke lau ko ko wa kai ko ki ngahi o mai ko ni ngahi tari ngai mi aku na o mai o ko ki o pesito aqui mai me ko fa na pe que loto ATSA que na te hoko te na ngata bina a tolu noa pe que loto e no sila que na puna mai o ku fia e no sila ya hono talatu ko ate mai na tolu kai fa ya negotiation o que na pe ko mai na fetu ta que na tolu na ta mai o na loto mama ko nga ko me ko ke ATSA aya ku fu mama o pito ai o me e ko ni fa ke fa fio ka meta solo na na waki email mai ai CEO e ko tonga ya poti o tala mai ko tala no o pe he CEO ko ai tiesa o ne au pe a tau no ai ko o stu ne gunau ngata na to pe to he o te fata mai ke te kovi alu okay fucking my solutions even about the moment ADS physique que ne fralere ADS kai ko fainga e pire negotiation na ya ke o mai whakamana to whakamana mana ke tamahala kai ko hafo ito na pako ko position ko aku solo pehen kai ke mole hanga we ata ka pau ke fi ngau ko mau ko fotu tu ke lava he tonga e potio form ha subsidiary ave hano CEO ke na run it for e ka lava o mapure ko fishing ko ha mo ko crown handling o pen dollar pe state owned enterprise ko ka pe pure anga ko natula monopoly pe ya ko mea monopoly mea ko au pa ke te apu ya pureanga ko nga ke na lava le kureit ko fu ka kai hange ko uhila ta pe uhinga ke state owned ai
ke uhinga pe he kai ke tauhanga tukuang ko fehui atu ko ai ke mama he kau ATS ko na o ngawe te malai maka puna ta tena te o ge ai ko ai ko me mo ngai o mai pala fu ya ko ha fai tu ni ha self interest ko ka kai te ko fai tu ni he best interest for no ko te imagino ai ka venga ko ni pe ko ni tau tatala no pe i foi por kalama ko ni ki no te fa imagino ko nga be fo ko nga hime ko na ha ke i he press conference te anteria ya ke o mai me to tonu ko nga ko tau ka nga ko na muy mai i he por kalama ka ki fa o se ki mu ai tu nga ko ni ko ai ai lolo tai ko nga he ko tu ko ume ai ya ku fa fe ki fa ba kai ke i he ba puna ko na mau na o hake mo he press conference ai report ma report hene tu ko ia ko ha tu nga te tau ko forward i he mo issue ko me case ko ia yo ko case ko ia ba la yo no na ona pa ke taliu i ga e por anga mo tu ai mo poate pa mo si o mo tu he ko no uhinga solo ko fu me ko ni na o split pe autoria he flight instructor me he paso basic 101 pare ma go ni go fu mau go ni fa pa nga ko ke ka ta te ngau e tai tokanga go ni pa mono compromise safety ai baka ma me ka kai o te don be ke tali o ia ko ko sma we report ke kana ka kai ke fu mama o me preliminary report ka ko me fu ye na ula ya go he me na ula ya go he ha ni ki mo he press conference ko ko contract ko insurance pa mo contract ko he honoris mai o ko fai singa we aki ai ke lava solova ko hoko foi accident ko ni ke ne toi hanga toi mau fa finance ai kauta pe ko ki ata penia ai ko wata ho wa te ke kakato ka ko ki ata ni na te asimaya ai lahi utikite na os fakatau ka ko lahi ko u kanjeli o amount ai usilini ko ya ka ko usilini ko ya ko singawe aki ka ke sevia ai ko so ke u loloto ya ko mau inga ko ke mai nga financial report audit report ke maulawa ti teme ni ai lahi asset versus liability ngai mo ua go ke i ka ta na te fitu ta ki ba mo ti fetia ko ta po ni wa milion australian na hanga o mai ke ka ta ke nga ya ke fakalere ya ke wakapuna e oso no fakatau mai ka ko se silini te ke fai e ko e akone wakapuna ai tuinota te ke ai ko high frequency radio kai lava wakapuna puna ki niwa po pau ke ai o teknologia ko ya te ke fai moia e ko u mata vai ya me management motua ka mo finga foki ke revive ka ta ngau ke ai expertise ko ni ai ti palu mo ne tau ke ka mau manage ai anga hono falere ko ne tu ne tai mini ko stili o stali ne afiona ke foi amendment go ke public enterprise aya ko mau foka kon ki tonga o fai ha fo tu ke ui hano poate fo o mo ka hanga fo ko lau ko foi ti singo ko na mau la ai ke la fra revive fleet mo
to ai se hoko te kau ta ki fe sin ko au fe mau ke o mai me fa panga o alo mo express of interest tu ko atu ki ki marketing hange ko lau go press conference ta ko mai ai tohi fa to ni me san ya how da mo lulu tai ko anga ko sio ko foi le ko ko sainesi si sio ko ke kau tamatonga kau engineer kau pilate ka pau de now form up ka tau create hatau tongan company tongan name o ko nga ke nau mate ki ai whakau ke tau build hatau airline ka tua e tau whakawhalala beje to ko mai hakau taha mui ko anga e kusio pai lava e kau tamago ni o form up syndicate ke nau lava whalele pa nau form up he kono mo ni individually te nau e be nau tokoni kai ka ko combined effects ka pa te nau whatata inu meli e fonua ke ka ko anga e whakau ka tau te ka pe mo sio ko e mea pe u hinga le mo sai ke palu fua ko e al fononga i te tau lue tuai piben malo bito ko tu malo kuta fe unga i ahon heta taimi e fa malo lo hena ko nga fa tongia ka pa ya me ke loto ke fakakato ak ta ma vai ka to ki hoko te he au ko ye sol malu sai e ta to hoko pe hu ka au ulahi hanga ko ulahi pe u me ko ta mai ke ke ula va fa ma po pa ga lau ta punu ya te tu ko ki na to ki hoko pe ta he ka au ulahi pe u me ka ko fa malo dai mau dai mi okay malo apito ko nga ku lava le ta programa ahoni ko e wike kau te wa wai ko nga te to ki fitu taki mai pe he time ko te website be ta programa e fiaf ma o pe time ya be mo e ke lava fa hoko ke ta programa o fa te pimenta mo nga pa hena malo so o fatu okay kainga ku fa malo te ke modol he lava le ko ta programa pe mo e ekmista ona Paula piven pikal u ilo ko toki ka mea i he programa fatfono fo ko ki ahoni ai ko hanga ko na ku faha ko ta programa ko si ko wicket tolu ka hoko mai te i baba wai i he ki fatongia pe mo ni hi kuma folau ke faha ko fatongia ki ai pe ko ngai programa ko lere i aho he ho ata he ke la vai lere e ko taimia ko taimia ko fa ko ai nga ko ni kuma pola o fa ko taimi po uri pe ni pe lava o to fa ho mai programa ko ni o ku e fat fo no fo ke ma o no taimi i he wiki ko ni tolu ka hoko mai ke lere i po uri pa pa o ai ha fa nga mari ke ni he nga programa ke lere mo i he po uri to lava pe si o ki ai ke depende he fa nga mari ke ma pero me ala hi ko internet ko nga ko ke ilo ko hatu nga ko ai internet ko ia i wa ko pe mal ko internet i wa o fu sai a pito i hetai nim ko ki to no ne ke ko e ton pe ke lava ta programa ka fa malo la het ke ting modol o mo ka mai ta programa modol ko mai nga fi hu ki he ta programa fa malo at ka modol ka ta to te fito fa malo ke ga ni ko mo sponsor ta mai programa mo ke kau mai ono fa ko e toko ni ke ono sponsor ngai programa wat mi hen ata tot fito ki South Pacific Loans thank you so much South Pacific Loans for your financial contribution ke to our programs like if you want to take a loans through Southern Finance 0800 88 98 88 speak to Delectable and or they will help you. Aia koe konga in he tau finance koe South Pacific Loans, ka pau kuke whima whao no, koe finance ni ku lau tau i nau. Anga koe ki hono whahoko ai no, ki ho tau kainga Pasifiki, tata te whita ho tau kainga tonga whaahinga mea pe. No ke whalawa ka hau ka venga, pe koe no ki whakatau ka mea lea le, pe koe
Habe whainga ame e lau pia starik tupo o whare I koe I he no ko ia. Koe whika telefoni, koe matiko whai whikau o ku whahoko e ngā wha misinare pia I ngai whetu kege. Ka koe whika telefoni tu mau pe. Ko tai pe koe no walu ngeau, walu hiwa walu, talangi ke lea ka starik. Tene transfer le vai na dolme office. Pepe whetu I mamani o ku ai whai whikau hene ngai wha misinare. Te ke lava lea ki ai, ke ne whare I koe. Tari ai pe moho no mo ngai mea ko toa pe. Pea ke toki alure ke office o whamooni I contract. Kai o atu ai seniti koe ke whia mau. Koe South Pacific Lounge ia. I he whika ua o Kevin Drive I loto manukau. Koe tau wharekosi ulu. O ku whamalo lahi at peka ding mo dolu mo ke ia whea ko ia. Tau Francis Tickets hanga tu koe ke tau mai pe au. Ona ke kapa weo fi holo ai ko si teu ia Francis Tickets ke ne lava kosi ulu ke fa ofa ia taimi pe te ke fia mau pa ke fia mau ngai product ko ni pe ko ngai clip pe habe fa ngai me ke fia mau ia lava tu ki ai lava Francis Tickets o to ni ko ia ko tau fale bala ai Page Facing Store hanga tu pe ko ia ki he tawaki pe Francis Tickets hanga pe ke tau mai pe au ko si lahi abita uta po iai te ke lava toni mo whiri ai. Ape ho fia mau e lava le rei Page Facing Store ke ne lava o whalato ngai fia mau ko ia. Ka ke lava tiki ai I he tawhaaki koe Francis Tickets hanga ke tau mo pe a building o ke toni mo whiri ai he ngahi wala whaaf ofa mono mahu inga o ku ke o sianga maheni ai I tau wha goini ko nau whaifatongi ai I loto nuku alofa e ka tike te lava o mau e ngahi price ko na ko atu e Page Facing Store ia vedu ka hoa o peki ai pe ku whamalo atu ka tike mo tolu ai kau customer ko dobe o ku mo ngau e tu ma waki whatau lalahi ku mo whahoko I Page Facing whakamalo lahi atu ka tike mo tolu ke ngau e ake o tau ki whare wala I loto nuku alofa ko e kau taha maka ko ia tesi I loto Brisbane I Queensland vai fica telefonia na noa wha ua noa hiwa fitu wha ni ma wha taha ka ke fia mau whainga maka wha ofa koe ni ki ofa anga ko tesi tene lava o whainga we koe ama au I Australia pe ko fitu pe I mamante ke lava wha o koe koe tu uia I he ahonika ki modol ko mo fia mau hato e ngawe ke he me ai ki modol ko mo fia mau whaita ke ngahi mari mo ngahi me behe ko tika ke lava ke to e wike tolu kan ka hoko mai ke a time te fola wai ko nga te ke to ki la pe puka mai ke ha o se wike tolu ga le riktisema ke usio ke time mi pe lava ke ma fa hoko nga ko ni faita nga le ata pe ko hono hiki video ho o ka to anga o atu foi filimi ko ia fa ofa okay fa ofa nge ia I no fa mod ko live ka ko tu ma ko ka to e da programa ki a ni kai pe mga tu aki ko ia o kulava ke o atu ke te mo tolu ko e fale kosi ko ia va Francis Tickets I loto orewa o ku ke ia I pe ta holo Antoni ko me o ko ia ana fale kosi I loto orewa te ke lava fitu taki ki ai I fika telefonico na no wata no valval wa fitu I bata hiva o ke fema o ke kosi ha ulu I te umari lava le reipe ke ne fai service ko ni ke ka to ka ni ko to ko fu tene lava pe o latu ke hotele kosi ha mo ulu ka ke tano ke he price ko nga tene lava to ko ni ke te ko pa ke ofia tuai pa ke afia tuai o kosi ha ulu I Francis Tickets I loto orewa ka mo mea tau toki filongo aki I he wiki ka of ke mo mau ha weekend lelei